گنده در ترکی و مونان باران همون حسیات خیلی که پیدا میشه خودت نمیفهمی. تکسی باران در نظر داشته نرسوندگی نیست. چی گپی داره پیشدگی دمی 3-4 روز فهمیدم. ولی ویزیت داد نمیشه که ویزیت قبول کنی و تکراری باطل کنی. من اگر نیستم دیگه مگه این با تنبال خیزه دبود از خیزه نیسته. доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм баровардани ришумӯи сар зиёду кам кардани вазн дарди меъдаю безуриётӣ доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. дастафка ба ҳама шаҳрҳои русия дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор доранд. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. سلام علیکم تماشابینان کانال تخته. سلام علیکم مهراج برات. سلام علیکم. کارا خوبه منه؟ میشه. اولا هزار رحمت که دعوت ما رد نکردی و روزش دی آمده وقتی قیمت اخت جلو کردی. بعدا مبارک شب برات. بعدی پدر شدن یکم وردستم خوش آمدی با صحیح پدرها. مدافع دیده بودی توی این داد تبریک کردی و ایده با هر سبب شده است. ایده میبینیم توی بچه ده. نصیب. حالا زندگی چه؟ ایده بیشتر میبینیم. زندگی زورای خدا باشکر بهتر شدگی. حالا بهتر بده بهتر شد. چه حسیات های بعد پدر شدن؟ حسیات پدری. کلام میشایده. بسیار بچه‌ها هستن از که مثال همین چوستوارا شاید هم داشته باشن ولی اولادار نشته باشن. خودت چوستوارا داری. نه بچه‌ها بعضیش چوستوارا دارن تو فرزندان نشون باگه گفتن نمیشه. فکر رو دانش میشه. فکر رو همه چی تلاش میشه. رفتار ترک تا گوش کردم نشد. بچه جان با فکرم یا بچه‌م بچه جان. گوش بچه‌م. زوری بعد مرد گوره معقول شد. در اینستاگرام گوش کردم. اینستاگرام لیلویس میبره. نفر گوش نکرده باشن دارن گوش کردن گیرن. تا ترک تماش تیار شدن. انا نکی من ترک گوش کردم میروج. گنده در ترکی و مونان باران. ایزون میگه اما گرفتگی من جای بجو شوی نیست. امکیات حسابه که انسیزه. با گفتگی که چون چی؟ کردایی که میبینی کرده امکیات های خیلی. کرده امکیات های. با ما اینجا گفتگیم با چلیک هم تمام حسابی امکیات. حساب همی ترک در نیتت بود یا که یکی بعد؟ یکی همونجا در مقصد چی کودک خواب بود هم کلبیل می دپشون بده که او را توقعان های مونی که همونجا مینوس دپش مقصد مینوس هموندم که گب رفت همون حسیات خیلی که پیدا میشه خودت نمیفهمی. نه تکست که نرسوندی مثال تکسی باران در نظر داشته نرسوندگی نیستی پروسا نه که مونان شید ایزو میگیش خیلی مونان بوده اما یک جاش فقط نه که او را گوش کردگیم در ماشین یک کوپلیت زدگیه اما هر دو کوپلیت چه تایور کردیم ما در پروژه کلیپ شام کشیدیم. کی میکنی کلیپ شد؟ پروژه کلیپ شد که اما کلیپ میکر نویسته وقتی اما یک کوپلیت چه گوش کردم گفت دوامش هسته گفتم پول تایور گفتم زپیسش موندگیه که در روز زپیسش میکنم گفتم افضل با فیلم کلیپ هم میکنه افضل کلیپ هم میکنه بعد حکای فیروز همون 208 FM گفت که بیا کلیپش کنیم فکر میکنم زور میشه برای که حکای فیروز هم تالنت اکتورش با بچه‌ش هم بچه حکای فیروز هم اکتور زوره هم پسنه که همون رول دارم اونو را گرفتنی هم گفت ترک برار یکم ایده سازش میبینیم یک سکون فهمو برمیگردیم با نسحت فویزه برمیگردیم با موضوعی هیوهوی رپ رالیک ویزیفتاد با فکرم علاقه دیدگی هستی فکورسی هستی ما همی 3-4 روز چی گپی داره پیشدگی دمی 3-4 روز فهمیدم برای که ما پول نی خیلی همه چی را مخکم کردم ده خیلی نگاه هم نکردم وابشه همی تیما ده چی نبودم همی پای خرسنده بودم دیگه یا بار پول نی موزگا ورام دادم همی پای زندگی خودم شدم گفتم یا توزا میکنی خیلی چیزا بخدا در کارم باید برمینت پول کی بس 3-4 روز ده تماشا کردم امره چیز میده نه پروست ده چیزی نه برآمدگی که هم خیلی رالیک جان هیوهوی ساخت نشید فقط یا چی باطله نویکش نبود اینترس نی بود بعدا نگاه کردی اکازی یک سوال ابلهانه ما سوال تیم کی زد نه که ما سوال ابلهانه میتیم با نه کی زد با نه ما نمیگم کی زده نه که ما میگم اکای شده گرن زور کرد معقول چی ما به حد معقول میشه برای که بسیار میتونست لیش کم بهتر میکنه که ما او را در نظر روزی نمیگیرم مقصد یک تشی عمر نکده یک تشی روی تکس کن نو خیلی
معقولی в общем خودش باتل اینترست باتل زوری بچه هر دشای نخلی با واسطم شو کردم باور زور نمیشه در خالی ده هفته 200 چند هزار 230 و 240 بدیدم با اول میره با اولی بود گنده تیزی بعد پرسمونتر گرفت باتل انا ولی ویزیتور دا ریکل لین یوگین سوز کرده все خاطی یوگین نمیشه برای که من کورسی هستم من میدونم چی با نمیشه من میدونم چی با نمیشه برای که من ای اتاب گذاروندگی موقعی وقتی باتل ما باید میشی دیدین سونی چی گنره رو خی های عثمان میگیرن گنره رو عثمان میگیره با تنبالی وقتی پاندمی ادا بود که وقت سون به حد مردم دا واجنی بده به حد مردم دا کمی بود بعد ما مبدا شکوزی نمیدونم چی سیتواسیه یک خطی یوگین 100% نمیشه برای که وقتی که اکل جون زنگ زد شه گنره خیلی کسمی چیز که بدگده خیلی گنره را این خیلی راست شد قطع میگیریم مثال بعضی ها هر خیلی گنره این الان در ویدیو شدی ندیدم گفت که مرا کونه کنم برای که او اولیکی که من میگیرم و مثال در خودی که من میبینم با همو کونه باشه من میکنم مثال این اما آدمیزا در روی راست شدی کارش میبینه مثال اینجا در بطلای همو گنره ایس کارو نکی همو فایده را خودت وردستی مثال اقوام مثال پادخادیش باشه سال دلت پرای که دخواه تدیدستی میکنی فهمه در همون ویدیو میرو جرالک نمیتونه گرفتگی نیسته نو دباوید کردگی که اگر باشن یکان شخصی که مثال دستای نی باشن و همه وظیفه من قبول کنن بگن که دعوای نبی من خطیت بطل میکنم میبینم واریانتا مثال مسئله میکنه و بطل تشکیل میکنه من فکر میکنم که ترم دستای نی سپرنی که برای که بطلای خوب هم گذروندگی اپتی دمینوس خوندن هم ویروس کردن هم داری بعد با خاطر لیگ یک وقت باید بطل میکردین با بعض سبب ها نمیشه که ویزیفت قبول کنی و خاطر لیگ بطل کنی ویزیف ما دانمی سه کس اینترست نکد چون بطل کردن ریکل یوگین که توچ نمیشه برای گناه یوگین که چی با اینترسته؟ یوگین که اون وقتی که باید ویزیف دودگی بود قبول کردن میشه و اوجه چخه گوماما ازارد بدور شی بعد اوجه گروه گواره بخشش زایوب در امریکا مثال همه ای پریچینه تمام اتاک همی سه کس رالیک یوگین ریکل جیلان این امینو قطعی امینو بطل کردن سوزای اگر اتویت قبول کنم مثال ها میکنیم دکسه و اگر با رنگیم نموده و یک سال کش و کش نشوه و مثال روزگاه ده طرف 100% باشه ارگانیزاسیا ساز باشه و میکروفون همه قاعده‌ای باشه که همه مخلص کیف کنه ما روزیم یعنی تو قبول میکنی؟ قبول میکنم خیلی اگر نواز دو خوب باشه و خیلی چی نه همیز کانکری نباتل کردنی باشه و چی همون رالیکا ویدیوش هم هست که اون که کردگیم در استودیاش بود انا اکل جون قسیون که کردم ما مثال ای پرا میبینم که آدم بطل کردنی یا ویدیوش هم ندیدم که شنیدم ندیدم کانکری بطل کردنی برای که بسیار آدمو خیلی میدونی ویزیف میده که ویزیف اول میگلی بول کردن بعد قبول نمیکنه او نامی کی را گفت لین دا گفته ریکل سه کس هم خیلی خوب ویزیف داد و گفت با اگر ایام مبادا قبول نکنن یا اون کسی قبول کنن من 100% میبرم بطل میکنم انا طرف رالیکا بگیم روی گنرال ارتشا اکل جون میرزا شو حل کردگی فقط سپرین گفته است که لین دینا ویدیو کرد یا دیگه پی بگیم سخت هم گفت طرف رالیک دیدی ندیدی ویدیوشا لین دا ندیدم خالی رالیک چیزی گفت من نیگر شدم من نفهمیدم برای که ویدیو را ندیدم برام رالیک کاروچی گفتگی بود که من نیگر شدگیم یا نیگر موندگی در رب دیگه نیگر نیست همون لین دا گفت من میخوام همون را از سری رحم یعنی مکنم دلش برم با همون گپ شکل لین با استیل خودش ازدواج سکرده جواب داده خیلی نه من نیگر نیستم اگر اون نیگر بگه ما اگر میگم من نیگر نیستم این هم میکنم همینه خلاصه گپ ما هم طرفایم کارچی ویزی فرالیکا قبول کردی اگر که بکنه اگر 100% باشه و همه خیلی با اکای میرزا هم میجدای مثال خطی اکل جون با میشنین میرزا شو خطی چاک میکنیم سریوز میباشه با ایجاده خیلی چند با بسته که بگه که ما همه آدم قطع میکنیم چی بانه حاضر مثال کامنتاری را من خوندم روزگاه میراج خیلی جشدد ما آدم
лен нависем комментариода реально батл интересно мешавад не хотям агар бишава лен да агар боҷа калима агар аст лен да батл зур мекунад рали кам баъзе ёда шояд маъқул набошад да бахто батлош маъқула интерес мекунад хали зур гапоша пада ар батл интерес мешан мисол қати йоген не интерес мешава қати йоген не интерес меша баро ки йоген ранги ки чихе аму давраи ту боизда ғутид ку амуҷа набуромада мегем уже стари нови уже тугри намегира қати рейкл зур тугри мегира баро ки ҳардушон мақсад мактабишон ҳардушон қатишон рафтомад ҳардушон интерес не чӣ меган якдигарда қати лен иш интерес не ки ира хели қати ма чӣ интерес недора ки як вақти номекадан бояд мекадан нашид ку идовда чӣ мешава ибо темболи хезе дабудоз хезе нестай ичколи баромад мекуна ёли чиш мегана хели смисло якдигарша мекапада батли рали клен шо ки мезана яки илтимос нагу ман намегум хала иш пурса хоб бугу ки мезана не лен мезана охи лен мезана агар бе минус бошта чи верс холи бе минус лен дам бе минус зурой як ма мисол қатиш нарафтум ма дурум наш хез дурум на ягум чи надурум қатиам лен мисол хафа ҳам нестем ҷангӣ ҳам нестем да ҳам дидем як койка салом тамом айпай кор бурне ки лен дохи соза ана рали кам не қати батл шакадаги бе қати меби чизеш зур буд минус дана нашид охи минус данегу ами чизеш акапелаш зур буд ма қабул дорам мисла мерош даже концерт буд о рӯз дар руф паб набади хидад амҷа бачаҳо хонан зур мехонанд бисёро мисол бачаҳои нав сар кардаган ман мисла қабул дорам ки реально ҳам бачаҳои хезе ё ки бигем бивши хезе вообще школа хезе фарқ мекунад реально минус қати саҳна дар фарқ мекунад акай далер шикорчи ошиқи хондеса даже движенияш нағмош метонам хали халқ хақидашда бикашадан талпа қати кор кардам не агар баромад кади ута движение нак невранги на хали серьёз невранги мёртвё боше уже автоматически ты поражение дорид бояд чизе ки мехони аммо психикатам бояд добавид кунӣ ҳам баромад мисол чизе клип мекардем амиате движение бисёр мекардем баро ки аммо пилусай удамда рейкл отношение рейкл хачи хала чиқа бигум ки бинем салом алейк ҳама тинҷ нақс ҳатта хеле хойдагӣ бошем якдигара ягон бо ма даже хезедам будам даже қати шонам ма ягон конфликт қати ягон кас ма конфликт надоштам ме дидем салом алейк шурӯъ аҳволпарсӣ оила чиқа аммо инем хеле рейкл қати нави гиже батл шо аниқ шуд фақат барошо монагай каналарошона уже канали Мирзо Шода батл мешавад дабошем видеоша будем бибинем ахир ҳами каналам батл да гузашта агон замини мама шефа батл мебро қати абдурозӣ ана шух мекунем каналарошона гиртан бояд рӯбарӯ кунан рӯзи батлшона интерес намешава ира бо чӣ савол дорӣ саволи ман ҳамияй батл меда мера ё ки не не чӣ ба намера батлиш нафса чӣ ба нарафтӣ кор доштам ростии гап кор набуд мерафтӣ ё ки бо не намерафтам ман мегӯям ки ҳами полни ҳама чӣ хеле хидма сар додам да намерам гуфтам қати наврӯзам созам қати акай шуди тозирам созам ма даже намедонам кадом тараф бурам уҷа мери палибон ҳазоря аммо бачаҳо ки буданд шимайда ки оли ай тарафи шнапс баромад мекунем ки ай тарафи наврӯзшон бо темболи қатиша хер 100%ам мақсад нахостӣ ки дар ситуатсияи беза бимонем не ирам фикриша кардам не ки чорам нарафта набудам набуд ҷилани охир хай биё темаи батлора хомӯш мекунем як саволи дига дорам барои чӣ савола метӣ ма ониса трекоша гӯш кардестам клипоша мебинам пацана гандаи баъд зур бад кардестай ҳози агар ки амянатан шояд як моҳ 2 моҳ 3 моҳ 4 моҳ пас ҳамон бача чотки бад шавад ягон чиз дар максимум 1 сол 2 сол ягон сабаб дар кора ки аму бистова чашм мардумда қати аму худит кор кардеси бисёр мебинем трек мекунем клип мекунем як клипша дидем дар пеши як хона девонаи баъд аму тарз сёмкаш оли трека хиша гӯш накардам аму фита ё ки тоқаш хала кадом да пеш хона я машини необычная торикак буд не вай клипай чиқа бигум ай тарафи гарила шидагиай қати акай азизай вай фитнестаи вай акай азиз мехона серияш буд мешава овозои калён меин баъд
او تمام میشوه بعدی خیلی که فوکس کاتی استریلات کدام برویا اما خیلی بگیریم رازدل نه ترک ساومه استکلیب نمیکنین قطعی نیست هفته دیگه سیم کشه هفته دیگه نه روزه چیه اینو ترک کام بکنی نه نه مو میپره ما کام بک نمیکنیم مخیم کیف مو میپره؟ نشد چیه من روز دست هم ندارم ترک تیاره؟ یا یک کار میکنیم تو ترک همیتی 20 سکونش هم میمونه میشه مثلا روزی هستیش تو بگیم 100%. نه ترک گوش میکنیم روزی ترک просто саршавиша мемонем тамом айнами мемон охилш не баъдша баъд 20 секундаша мемонем ҳа да видео мемонем охил хай трека гӯш кунем баъд дараш бочақсам инем мо ҳамиҷа ҳастем пурбиги дила багасте лабои хе мезанам гап алакай ужени гангсте фақада ҳаракат резунда арака ужинда табака нависта варака ҷуқида таракан кафонда нарака дасту ба баракат мероҷ ҳазор раҳмати калон барои даъватимон рад накардан миннатдорем мадам интересняй батли ту ралик агар батл ленд ралик ташкил карда нашава барое ки медонам ки лендам гонорари калон талаб мекунад дар батл резерви мақсад бухане мақсад яке мабодо қативай нашава дегин вариант ма тара мебинам барое ки қатирам батл ралик интерес мегзара агар ягон спонсоре пайдо нашава ки мисол ҳам маблағ аҷдо куна акалиҷон фикр мекунем ки мисол гонорари тиру ралика дода метона удаш мебурам батла 100% ташкил карда метона шахсан ман интизор мешам ами темада полностью бугем мавзӯ тамом серьёзно боша мекунем чӣ не акалиҷон хеле медонам одаме ҳаста ки чӣ кори рақабит серьёзно мекунам мисол ами маҳмадшариф уже маълум шид ман гуфтам оли д проект ҳам тақат тамом ки не ма дидам чанд видеошам чанд та проекти вай сиём кардагам бахшиш мероҷон байни гапта як рӯз маҳмадшариф дар деҳа айсо безин темои батл дум рафтест на партофтест яша тайёр мондагай проекти зуракарочи обод бошен ҳазор раҳмати калон мероҷ дидам нафаро ки то охири видеоро нигоҳ карден ссилкаи канали мероҷ ҳам дар охири видео ҳам дар описания бидурен подписатсия кунен сина бошед зад кунен навигарира бисёр чи уже тайёр кардагем ки ваъдаи ҳавлу наметема айпай шидестам серьёзно шидестам ки мисол то учена агар батл шава то учена ягон чиз навигари партом ё ки памимаи ё трек ё клип ё трек ё клип ман фикр мекунам батл ажда накарда чизора барои зум мешава барое ки мешава треки аввалаш интересная вале ман гӯш накардам саломат бошед